Dakle, još jedna novina na našoj muzičkoj sceni. Novi sarajevski bend Vrtlog na promociji protekle sedmice predstavio je novi singl i spot za izvedbu pjesma Plotuna. Pogledajmo. Sve što mi daje mraku taj sad, krade mi snagu da otjeram strah. Kasno je, dragi, da popravim stvar. Sa mnom sad noć želim plesati kraj. Benda Vrtlog, vokal i gitarista, inače bračni par Nikolina i Kristijan Jalovičić. Dobar dan i dobrodošli. Prvenstveno čestitke za ovaj spot, onako na prvo gledanje većina je nekako reagovala da je to nešto drugačije do sada. Pa jeste, mislim, to je ta nas riječ prati od početka. Drago nam je što je inače publika prepoznala u Sarajevu, a i šire ovaj spot i sve što smo željeli reći sa pjesmom. U ova 2 dana preko 1000 pogleda na YouTube-u, to ipak za novi bend je velika stvar. No, treba zahvaliti Nikolini na specifičnoj boji glasa, je li tako? Pa eto, ja sam zahvalna, znači uvijek sam rekla, Bogu sam zahvalna na tom talentu koji mi je dao i na toj različitosti, znači na toj specifičnoj, kako kažete, boji glasa, ali ne treba zaboraviti da treba uvijek jako puno raditi, znači na sebi, ono što imamo, trebamo biti na tome zahvalni, ali uvijek nastoje da još više radimo i budemo još bolji, tako da dosta je i u vježbanju i u stalnom ponavljanju određenih stvari. Da, album ste, koliko sam mogla pročitati, spremali skoro 2 godine. Čak ste ga pripremali na engleskom jeziku. Odlučili ste baš sad da nekako izađete s njim, da kažem, na vidjelo. Jel smatrate da je ovo pravo vrijeme za to? Pa kad dođe vrijeme, onda dođe. Mislim, čovjek ne može sve planirati u životu. Sad je došlo vrijeme da se pjesme urade, znači da se snime. To smo uradili ovo ljeto. Radili smo godinu dana. Adnan Zilić koji je uradio aranžmane i producent albuma, bivši član Jadi Lukovac i Ornamenti. Zaista je odradio fenomenalan posao. Pomogao je meni da te pjesme dobiju novi sjaj. Ja sam inače autor tekstova i muzike na čitavom albumu. Album se nadamo izdati u januaru. S nekim izdavačima smo u pregovorima, pa vidjet ćemo. Da li su pjesme, da kažem, sve u ovom nekom stilu koji onako, da kažem, vuče na neki malo džez? Pa ovako... Ako možemo tako reći, da. Što se tiče same atmosfere, ona je približno plovi, da kažem, kroz album, to je to. Znači, jako je, znači, uvijek kažem, sjetna, romantična i znači ona je uvijek tu prisutna u svim pjesmama. Međutim, pjesme same po sebi se jako razlikuju, kao i njihova tematika. Znači, imamo i, da kažem, malo brže pjesme, znači i ritam, naravno, pjesama se razlikuje, ali u biti atmosfera je tu negdje, recimo, da je to nešto kao što su, recimo, ova pjesma Plotuna. Obzirom da ste bračni par, ne mogu da vas ne pitam, jel nosite posao kući? Da. Definitivno. Kako to izgleda? Kako se nosite sa tom situacijom? Pa, dinamično. Mislim. Koliko je ideja nastalo zapravo možda iz nekih prepirki? Mogu reći da ova pjesma je nastala u jednom trenutku, znači kad sam ja imala određene, kažem, poteškoće sa situacijama koje život nosi. I Kristijan je mene dosta promatrao kako se ja nosim s tim ovako poprilično loše. I on je, u stvari u tom trenutku je ova pjesma i nastala. I vrlo specifično je to da je ja recimo prva 2-3 mjeseca od njenog nastanka nisam uopće mogla slušati.
bila mi je onako baš teška u tom trenutku da je doživim i da je slušam. Znači, tek nakon 2-3 mjeseca sam je prvi put zaista ozbiljno sjela, poslušala, razmislila o njoj i shvatila da je zaista da je apsolutno prepoznao da to emotivno stanje koje sam ja znači imala u tom trenutku, zaista. Da, vi već duže vrijeme nastupate po nekim sarajevskim klubovima. Da li će se ta situacija promijeniti sad nakon albuma ili nastavljate sa tim aktivnostima? Pa da, ne samo sarajevskim, znači izlazimo šire, znači iz Sarajeva, s obzirom da smo znači radili i englesku verziju albuma, znači muzika je ista. Engleski tekstovi samo možda u 2 pjesme su vrlo slični. Ja sam pisao nanovo, držao sam se određene teme, ali potpuno različito, nije prevođeno bukvalno. Znači želimo ići van granica BiH festivali, mislim sve što nam bude se pružilo mi ćemo iskoristiti. Imate li već nešto da kažem dogovoreno da možemo čisto najaviti publici koja bi željela da vas čuje? Pa znate šta, ništa konkretno, odnosno ništa sada što je 100% što će biti, ali prema tome idemo. Znači sigurno će biti zanimljivo prvo publici da čuje album. Definitivno će ih iznenaditi, čak nije ni blizu ove pjesme, nije taj, ova pjesma ipak nosi jedan tango, jedan vuče taj manir, mi tanga više nemamo, to je sve na ovom što je na albumu bilo. Znači bit će tu i dobrih alternativnih i rock znači tonova, međutim opet i art popa i kabarea, znači sve je to jedan miks, to je vrtlog, fuzija. Hvala vam puno što ste, da kažem, izdvojili vrijeme pa i u ovom saobraćaju, kolapsu saobraćaja stigli do RTV Doma. A evo ja bih sad predložila da nastavimo. Samo ako ja mogu da se zahvalim Gotivi, Mursu Begleroviću koji je fantastičan posao uradio s ovim spotom. Kriterion kino, 4 sobe gospođe Safije, tu smo snimali i naravno Mahiru Sarhodžiću Long Play Studio. A za sve što možete više, što želite više o bendu da saznate, www.vrtlog.org gdje možete i naći link za spot i sve informacije. To je to. Ili gledajte magazin Sve u svemu, mi ćemo sve dalje. Ništa onda da odgledamo spot do kraja. Vama hvala još jednom. Hvala vama. Mraku taj sad krade mi snagu da otjeram strah. Kasno je, dragi, da popravim stvar. Sa mnom sad noć želim plesati. Da objasnim znak, tajnu 2 srca na dnu spojena. Gdje 2 su imena, duboko, snažno urezana.